Kulai sibun ni pi boro ibaya pai lembaga ni ka janmet lembaga ni ka jing percaya na kalian jong ka dorbar snow teneng jing percaya na ka dorbar snow teneng bede bat ka jing sya keno lagi kato kene ki nong song snong ibala ong ba kim syam layo ya kene ka water supply scheme ke bede bekene ngaku mu dorbar snow ngandon ban ong kumne ban pisai abede berkene namar baptip baro ba isong ditau layo eta water supply scheme ngba ka JJM dan rei haka sinong kejungi kamde JJM jadi hijau ka state plan bada ya kene ke scheme lasrang nadu warjar khra de abede berkene ngan brief dia abede bakumdo la implement ni kene ke scheme lang ba ipai ba ki balasha ya sutu pensutu bakala insyai i nadu pasrang jong kene project na kalian ka PCE department ki lawan sini ke personal masing-masing kene scheme na ke ba persutu yang i ku personal ba kamde su untuk scheme ke ba UA ke belum free service dari kala dei ke por ke ba ngin haban siu ya kene ke Tede lo dengan kita ngiru ngilalu mi ke personal na dua dekat kra so implement ni kene ke scheme bat ka torbarhi kala menjur ban priang ni kene scheme kat kum ka jingta ni kat kum ke jing patai na kale PCE bangi dei ban siu te ya kador ni parla pano ni siu kono tu por te lasrang ni kene scheme na dua hajar akho ban tre ka inter pa ya bat bangi layo pada ya ke intra ni tengah house connection kami sudah mengajar artway penai bakatway jadi kalau kita tahu bahwa mas nyo ya ke interconnection ke bayangin ICT ying ya langsung ke community bagi lepas kemau ya gara berbar bah swa bangin I connection ni la pertapa iba ni la pertapa iba dah ke bangin ong bawang kamsuk hadin Bakino-kino bakwa ya kene ke ide banuan ai kerteng ban ngela perta snong lu arsin